Dobar dan, blajski Pyro fanovi, evo nas u novoj epizodi Blajskog Pyro čovjeka. Džigi, migi, dragi. U današnjoj epizodi ovako se stvar dogodila. Zadnjih par dan je bilo grubo vrijeme. I ja sam morao, jer za ovdje ja uvijek snimim vatrometne rakete kad to bude dozvoljeno. Ovih zadnjih dan je držilo i ja nisam, jučer ja nisam uspio snimit da bi ih objavio. Tako da ću ja vatromete i rakete staviti u jedan video. Ali, ja sam učinio već intro za rakete i sad ću učiniti intro za ovo. To će vam biti kao dvoje video, vidjet će, ja neću biti u istom novoj monturi. Ali to ću ja sve staviti zajedno jer ne mogu uspjeti objaviti ovi oba videa do nove godine. Tako da, u današnjoj epizodi ću vam prezentirati 5 vatrometnih izvorima pirotehnike koje stvoren što je od niti jednego od ovih ovdje nisam još vidio. Tako da će i meni biti ovo doživljaj, ali prije nego što pođemo na video, bi vas htio zamolit da zapratite mene na Instagramu na Moradona_Bejur, te bi vas isto htio pozvat da zapratite i Orjela na njegovim službenim stranicama. A sad komentarnih vidiš ovdje imam. Prvi na redu će nam biti Grande Festival. Ono je 16 šuti. Ovo je kalibar koji, to ne piše, ja mislim ovo 20 mm, 170 grama baruta i ovo je na ovu godinu 70 kuna. Dobro, sad imamo Viktoriju, 24 šuta, 26 mm ima je cijev, ima 252 grama baruta, ona je 170 kuna, zatim imamo King Kong, ovo je moj miljenik, ovo je bio moj prvi vatromet koji sam ikad kupi, ali sad je malo u izmijenjenem sastavu, od kada je ovi pyroblok, to je ono da su vam blokete unutra. Imao 24 šuta, 30 mm mu je cijev, imao 385 grama baruta i ovo je ovu godinu 260 kuna. Zatim dohodimo na moj favorit, jer ovo je ovu godinu po meni best boy, to sam svima rekao koji su me pitali koji bi im vatromet rekao, to je Pariz, on ima 36 šuti, milimetri je 30 i ovo je ovu godinu, vjerovali ili ne, 200 kuna. Dakle, cilj je i od ovega, a skupi od nje za 30 kuna. Tako da ovo je best boy, ima 5,5 kila baruta. Pogledaj baruta unutra, doktor, ovo je stvarno po meni best boy. Dobro, i zadnji, ali ne i najgori su Maldivi. I točno ne najgori zato što on je imate 20 šuti, 30 mm, koliko je baruta unutra, 320, a on vam dođe 120 kuna. Od cijene je moj izbor vrlo logičan. Tako da, Pariz, Maldivi, jer su stvarno, to cijena je poništa, zatim se vi tu možete birati između još i ovih. Tako da, ne vidite više da je puno dulji, to sam vam rekao, sad će vam doći, pa ću vam to je on iz prošlosti gdje sam prezentirao i rakete i ja ćemo poći na test. Dobar dan, blajski Pyro fanovi, Blajskog Pyro čovjeka, dragi, u današnjoj epizodici, što mi to ne vidimo, raketice neke. Mi ovdje imamo jednu jako lijepu kolekciju raketica, budemo od najmanjih. Ovdje imamo Sky Booster set, tu dobijete 4 rakete u setu, to bi on sporedio sa nekim Diabolom, to je ta veličina. 4 rakete smo rekli, imaju svako po nekih 16 grama baruta, ovi set doje 45 kuna. Zatim imamo Patriot rakete, njih dobijete 12. U setu ovo su, ajmo reći, neke najmanje rakete što je ima u svojoj kolekciji. 77 grama baruta, to je nekih 6 grama po raketi. I ovi set dođe 40 ili 45 kuna, nemojte mi zareći. To je ovi Patriot. Zatim imamo Thunder rakete. Ja se nadam da su ovo one što je u cijelom svijetu, da su Thunder rakete, one što sparaju sam, ono što ne učinu efekt, nego ko sparaju gore. Dobijete 6 raketa, svako ima po 10 grama baruta i ovo dođe 45 kuna. Ja mislim, 45 kuna. Zatim
već prelazimo na malo ozbiljnije setove, a to je Armageddon. Tu dobijete 6 raketa, 4 efekta, 2-1-1, 250 grama baruta i one dođu 200 kuna. To je po raketi, kako to ispada, nekih 30 kuna. To je, ajmo reki, King. Dakle, to se već King i to te otprilike tu negdje. I sad dohodimo na jedan set koji je sad poluset, ali nemoj se naidit. Znate da je blajski malo mu se zalomi tako. Ovdje inače bude 15 raketa, sad ih u ovom slučaju imamo 12. 15 raketa ukupno ima 350 grama baruta, imate 3 kao veličine ove male, srednje i najveće, koje fali jedna mala i 2 srednje visi, pa sigurno. Jo more ludanje, nešto mi daju 260 kuna, ne 270, sad to vridi nekih 20-30 kuna manje. Dobro, evo ovo sa ostalo ovdje ćete vidjeti u neki od sljedećih videi, a sad bi još jedan malo popričao. I od ovih raketama možete kupiti kao i opose. Prvi je Diabolo, moj uvijek favorit, on dođe 13 kuna, 16,5 grama baruta. Ovo mi je raketa koja mi uvijek bila najdraža jer najljepša. Ja znam da ne poleti najviše, ona leti na nekih 50 metri, ali za cijenu i ono što učini je po meni best. Bolje ovu godinu 13 kuna. Zatim imamo King, koji je u godinu 30 kuna. On ima 42 grama baruta i on već leti na nekih 80-90 metri. Jako lipo raketa. Zatim imamo ovu kuglicu, odnosno kugletinu. To je Big Boy. On ima 68 grama baruta i njegova cijena u godinu je 40 kuna. On već leti na 100 metri, ja vidite ovo, molim me džep. Vidite on tako izgleda. On leti na 100 metri. 40 kuna, to sam rekao. Zadnji napravim. Dobro, i zadnji, ali bome i najvredniji je Skybuster. Ovo je već što pod 120, ja mislim. Lipa raketa. Ona je 75 grama baruta i ovu godinu 55 kuna. I eto ga, nakon ovih kratkih, hajmo reći, uvertire od svih novih proizvoda, sad slijedi oni dio zbog čega ste svi ovdje. Slijedi prezentacija!